Ngicela call the meeting to order. Sizokhona ukuqala. Ngicela sicale sivule ngemthandazo. uNkulunkulu umnikati wamandla onke, siyathandaza ukuthi lo msebenzi lesitowenda lamuhla la kuleli committee la finance ube phasi kwesandla sakho, uphakamise ludumo kuwe kuze kuhlonipheke inkosi kusitakale nesive seMaswati. Lokhu sicela egameni laJesu. Amen. Siyabonga kakhulu Timbonga ehloniphekile, siyanemukela kulomhlangano Honorable Minister, siyakwemukela nelibandla lakho ne front desk secretariat. Sitobuka le annual performance yelitiko la finance yale kota lesembi kwethu. Timbonga ehloniphekile ngakaniketi i-minister i-preamble, ngicela kuveta ukuthi the substantive minister unemsebenzi lobeka khona mengameli usichazele itolo ukuthi ube nemsebenzi lokhona ngasekhaya, and as a committee and as chairperson siya extend my condolences emndenini wakhe minister ngalokwendekile. Bese ke ngiphize ngiyaveta Timbonga ukuthi acting minister lokhona honorable on minister Apollo Maphalala ikhona ne-instrument na iTimbonga likhona yekuthi ulapha vele unemandla onke kuthi angalikhuluma tindzaba talelitiko ngale instrument lesiyi-parliament. Timbonga ehloniphekile isikhathi sethu sekuyoshaya 11:30, so sitozama kustika vele kule agenda. Timbonga ehloniphekile minister ka finance ke ila kithi Timbonga itokucela emaphakelo etimali ka head 1 kuna statutory expenditure batokucelela i-recurrent ya 9,688,000 ya 9,688,213,429 capital kude head 34 i-recurrent is 1,005,492,923, under capital is 84,961,000. Under head 35 which is treasury and stores bacelela i-recurrent ya 70,234,429, zero capital, under capital. 38 head 38 internal audit bacelela 24,645,863 na zero, under capital. Head 51 Eswatini National Treasury bacelela 510,858,848. That is recurrent, under capital is 170 million emalangeni. Head 52 under King's Office, recurrent 4,627,418, capital zero. Head 58 audit 48,281,819, under recurrent capital bacelela under audit 4,482,000. Then the last one, head 60 central transfers bacelela 2,067,640,664. Naso sicelo semaphakelo indvuna lesicellelako Timbonga ehloniphekile. Ngicela kusasa lithuba ke nginikete honorable minister my introductions. Sicela ngema introductions ngingusenator Tony Sibanze mine longu chairperson wale portfolio. Ngicela ngicele nje honorable minister ngibuka libandla lakho linenga kakhulu but nje indvuna ngoma vele acting sesitokucela lokuthi mane ivume indvuna lokuthi bathi introduce umuntu nje nje eligama nesibongo nekuthi ubuya kuyiphi i-parastatal nemsebenzi la wendaba. Siyabonga.
Siyabonga umhlonishwa sihlalo umuntu avusele nakuto tonke timpunga temnikati bese ngiyabonga nalothu ngendlela umsebenzi ubelula sihlalo ukuthi li committee litiko alti ama individuals akati introduce meaning Apollo ngokamaphala ngiyinduna lebambele la njengoba sihlalo sesibikile otherwise litiko lenkulo substantively like housing and urban development. Thank you. Siyavusela Chair netibonga lehloniphekile and colleagues nginkululeko Dlamini acting principal secretary. Thank you. Siyavusela Chairperson, ngivusela timbonga lehloniphekile nako minister nama colleagues. Libito lami ngingKate Mamba, Director Budget. Azivusele sihlalo netimpunga nak minister na acting PS nginombumelelo Msibi Director Corporate Services etiko leTEMAF. Siyabingelela sihlalo sibingelele timpunga sibingelele indvuna acting PS libito lami nguArmstrong Dlamini Director Debt Minister of Finance. Siyabonga sihlalo. Ngiyavusela sihlalo lehloniphekile ngivusela netimbonga lehloniphekile Honorable Minister ngingPortia Mamba Director Internal Audit. Thank you Chair. Sivusele sihlalo netimbonga letihloniphekile sivusele ne minister na PS nebalingani Brightwell Nkambule Eswatini Revenue Service. Angivusele sihlalo ngivusele timpunga ngivusele indvuna na PS nema colleagues ngifikile Dlamini acting accountant general. Siyavusela sihlalo nemalunga lahloniphekile endlu ngingPrimrose Dlamini ngicamka ka Public Enterprises Unit. Thank you. Sanibonani sihlalo ngicela ukuvusela ngivusele netimbonga lehloniphekile libito lami nginguHilton Dlamini ngingu-acting director ka Fiscal and Monetary Affairs Ministry of Finance. Ngivusela sihlalo ngivusele timbonga letihloniphekile bito lami nginginelile Dlamini ngicamka Ministry of Finance under Policy and Planning Department. Ngiyavusela sihlalo ngiyavusela timbonga letihloniphekile libito lami nginginayekelo ngokaGininza ngisuka Ministry of Finance under Policy and Planning Department. Ngivusele kusihlalo timbonga letihloniphekile na minister ngingihlobisile ngokaLangwenya. I am the acting director general FIC. Thank you. Sivusele sihlalo malunga lahloniphekile minister acting PS libito lami nguMduduzi Mthombo Senior Finance Officer ka Corporate Services Finance. Sivusele kusihlalo phindze sivusele tonke timpunga sivusele nasendvuneni acting PS balingani lovusela koNtokozo Maseko principal accountant finance. Ngivusele sihlalo netimbonga lehloniphekile na minister acting PS nema colleagues nginqobile Mngomezulu ngicamka ka Public Enterprises Unit Ministry of Finance. Sivusele sihlalo netimbonga letihloniphekile libito lami ngingibali Mkhwanazi ngichamuka ka ESPRA compliance officer. Sivusele sihlalo netimbonga minister PS nema colleagues board director nginguvusa umuntu wendvodza ngokaMathibula Sibongo ngingu-CEO ka ESPRA. Siyavusela sihlalo sihloniphekile nemalunga lahloniphekile honorable minister igama lami Mxolisi ngokafaka ukuthi ngisuka Ministry of Finance ka Fiscal and Monetary Affairs. Siyavusela sihlalo sivusele netimbonga letihloniphekile libito lami ngingineliswe Hlophe ngingumabhalane welitiko lekwendlulisela tikhalo temthelo eveni Revenue Appeals Tribunal. Siyavusela sihlalo kanye netimpunga letihloniphekile libito lami ngingunelile ngokaMalubane ngichamuka eTreasury.
Ngiyavusela sihlalo netimpunga letihloniphekile. Libito lami ngisebenzile ngwakathwala ngisuka eTreasury. Honorable Chair and Senators, ngami Sonjali Njali, ngisuka ka Financial Services Regulatory Authority. Ngivusele sihlalo netimpunga letihloniphekile nendvuna ngingusiphe okuhle ngwakafakuthe ngisuka eTiko letemafa. Sivusele sihlalo timpunga letihloniphekile Honorable Minister ne Finance yonke jikelele. Libito lami ngingumalangeni Henry Mhlabane ngicamka khona efika eTiko letemafa ka Fiscal and Monetary Affairs. Thank you. Ngivusele kusihlalo sihloniphekile timpunga letihloniphekile Honorable Minister. Libito lami nginguHenry ngwakasukati ngicamka eSwatini Revenue Service. Sivusele kusihlalo timbunga letihloniphekile, sivusele ku Honorable Minister Acting PS nalesihamba nabo ngingRicardo Ngakakruger ngisuka ka compliance ka eSwatini Revenue Service. Thank you. Ngivusele kusihlalo netimpunga letihloniphekile ligama lami nginGreenacha Ngwakanjangase ngisuka eMinistry of Finance Corporate Services Department. Siyabonga Honorable Minister in my introductions. Siyanotha ukuthi ngase office la ka Auditor General alikho namuhla. Yasithembele set. Ngicela kuniketa eceni kwami nginama clerk we committee ngubabe Sabelo Shabangu. Ngicela nje timbunga ukuthi niketa ngicale nga dokotela sekuveta nje ndvuna ukuthi ungahamba wonke emakomiti kaParliament kude likomiti lenjengalele nabodokotela lababili. So nje ngicela nicaphele lokho sisasebenta. Cala ngabodokotela siyabonga. Siyabonga sihlalo lithuba losipha lona. Libito lami nging Dr. Stuki Motsa ngililunga lale committee. Siyabonga. Siyabonga Chair, ngiyavusela indvuna nema officials elitiko. Ngibonga lithuba Chair, libito lami ngiSenator Dr. Linda Nxumalo. Ngililunga lale Finance Committee, Portfolio Committee. Asibonge sihlalo sivusele endvuneni nalo bambele PS. Libito lami mina ngingangabani ngwakaDlamini ngilunga le Portfolio Committee, Minister of Finance. Sibonge sihlalo sivusele kuwe sivusele induna nelibandla layo onke ama officials empeleni bo CEO bo MD bo director bonke mina ngingiSenator Chief Ngomendla ngamandla lilunga lale Portfolio Finance. Ngiyabonga. Ngicela ukurecognize wena Chairperson nendvuna netimbunga. Ngingumajaha mina ngwakamkhonde. Ngiyabonga. Siyabonga timbunga letihloniphekile. Kune secretariat yethu lapha ngemuva. Bengacela ukuthi nje nabo nje for once sebake nje batithule kona kukhuluma timbunga but nje for introductions nabo Stowell Valive lapha. Siyabonga Chair. Siyavusela Chair, siyavusela kuma senators nama officials la khona na minister. Ligama lami ngiyangibonga Madonsela part of the secretariat. Ngiyavusela Chair, ngivusela imvuna netimpunga. Libito lami ngintemnele ngwakaDlamini. I'm part of the secretariat here la Parliament. Siyabonga my introduction sesiyatana Honorable Minister. Ngicela ukuniketa nje bezumelene nawe vele wathi no iprembe yakho angikuphe 15 minutes. Ngicela ukuniketa ndvuna lihloniphekile
kuba kuhle nje sometimes siyabhaleka nangesingisi but ke siyamcolela Minister Finance but wena ngeSiswati singayijabulela siyabonga yabona Minister. Siyabonga sihlalo. Umuntu akabonge lelithuba lomniketa lona. Sibonge nasetimphungeni. Sesitawuthatha nalelithuba ku congratulate abodokotela kanye nalo likomite lenetinjula buchopho. Kanti itimphunga betivele tinjalo tonke mhlonishwa sihlalo. Ngicela kwethula umbiko nje ke sihlalo ekusebenta kwelitiko letemafa kulomnyaka wa 2025-2026. So nginikete umsebenzi olukhunyana ke sihlalo ngoba indvuna lenye iyakhona kucoleleka lenye ingede yacoleleka. Kepha ke asethule lokuthi sihlalo kulomnyaka lesikhuluma ngawo njengoba litiko kungilo le responsible kukoleka timali deliver nekuphinze kusetshenziswa kwalo noma kusetshenziswa ngilamanye amatiko kodwa liphinze likweluse lokho kusebenta kwaleto timali deliver sihlalo. Mhlambe ke kulomnyaka lona lesikuwo kunema collections le endiwe noma ke total recurrent spending angicale ngalapho mhlambe excluding interest payments amounted to 18.5 billion loku 83% of the overall recurrent budget lebe allocatiwe kulomnyaka lesikuwo. Bese ke timali letikhululiwe taya kuyosebenta under the recurrent budget taya ematikweni kuyosebenta sihlalo tisebenta imisebenzi lehlukene yahulumende ting 20.6 billion bese ema capital projects wona kukhululwe imali leng 5.8 billion nako ke loku 92% ngale ka recurrent na 81% ngala ngaka capital sihlalo. Bese ke nase asebenta ke matiko cishe njoba litiko liphinze likweluse kusebenta kwematiko litiko la ka works nelitiko la ka home affairs nelitiko le judiciary cishe ngibona spending sabo lebe sise etulu sihlalo. Kepha ke kulokunye kweceke nekweceka kweca kwakhona ke kuvetwe indzaba ye salary review itawuvela kanengi lenzaba ye salary review sihlalo etindzabeni te expenditure yalo litiko neematiko lamanye njengoba litiko leluse lokusebenta ngaphansi kwe Fiscal and Monetary Affairs Department nakhona bekusetshenzwa sihlalo litiko belisebenta I total revenue expected lekufanele ukuthi igcine ikolekekile nakuphela financial year beku 26.87 billion ngekwema estimates eminyaka lesikuwo ehlileke lawo ma expected collections nga 4% nakucathaniswa neminyaka lo endlulile wa 2024-2025 lokhu kwendiwe ngilokuthi bekwehleta imali lesitithola kasakho sihlalo lokwenda ke le overall expected collection ibe phansi kuna seminyakeni lophelile. Bese ke lese ikolekiwe ke sihlalo imali I think in 90% of the annual budget kune shortfall ke which can largely be attributable to the unanticipated clearance of a backlog ma VAT refunds. Asiphinze sisho ke sihlalo nekwekuthi I composition yale total revenue lesibeka la ngetulu 39% wakhona bekachamuka khona kasakho bese imithelo lelangikhathi income taxes account for 33%, taxes on goods and services wona ke beka account for 24%, and non-tax revenue including transfers beka ku 4%. Tikwelete deliver ke sihlalo litiko libuye likweluse nako lokho ukuthi tikwelete deliver time kanjani nakuphela inyanga ya December 2025 sihlalo tikwelete deliver betime 40.47 billion loku equivalent noma ke lokulingana na 42.92% we GDP live. Bese ke sihlalo tikwelete ke leti ngoba titinhlango siletehlukene khona leti letala ngekhatsi khona letinye live lelinetikwelete ngaphandle letitala ngekhatsi the amount of 20.54 billion lokucishe kube
ngu 21.78% of the GDP. Bese leti chamuka ngaphandle ting 19.93 billion sihlalo nakhona lokungu 21.14 of the GDP. Bese ke naso ukucathanisa neminyaka lo endlulile ke sekukhula tikwelete tethu sihlalo ngoba esikhatsini lesifana nako eminyakeni lo engcile besime ku 36.16 billion lobu 40.48% of the GDP. Lokushothi ke tikwelete tethu tikhulile cishe nga around 4 billion kulomnyaka lo nakucathaniswa neminyaka lo phelile. Ku Department ya Corporate Services sihlalo njengoba nakhona sivile litikona litintroduce ukuthi kukhona idepartment lesebenta leyo umsebenzi leyo kuchekiwe nekusetshenzwa ngiyona idepartment le provider isupport cishe etikweni ngema reports na PAC na kuwo onke lamanye ema platforms la politiki okuyekubheka ukuthi lipote khona sihlalo liphinze linake inhlala kahle ye noma le department lephinze inake inhlala kahle ye tisebenti takhona letingekhatsi sihlalo ngoba umsebenzi waka finance taxing sihlalo ngatikhatsi tema budgets ngatikhatsi tabo audit ngatikhatsi tonke letinye letehlukene ema officers abe thoroughly stretched, and we can all attest to that. So na kuyekubhekeke ukuthi abe khona ama initiatives ekwenta ukuthi umsebenzi ube bearable. Bese ku supply chain management nakhona lapho sihlalo singabika lokuthi I tender board yakithi noma ke yahulumende I receive 1016 wema tenders lebekufuneka ukuthi iwa adjudicate kuma departments nema ministries lahlukene. Lokho kwesihlalo kuyakhomba lokuthi kuthenga ne kwahulumende kungumsebenzi lomkhulu nawo ngoba kuhlalela inye tender document is a mammoth task on its own, but nangabe kunema tenders la over 1000 lekufuneka ukuthi I tender board wa process ku quite clear lokuthi kufuna ukuthi vele kube nebantfu labanala ama skills la appropriate to quickly do that. Kuba sita ke kwenda lokho sihlalo kunemsebenzi lochubekako weku reviewer noma yo developer I public policy public procurement policy strategy and the legislative framework ngoba lapho kunema instruments ekassista noma ke ekwelekelela ekutheni nasithenga kanjani litiko ke belibhizi ngekuthi ake like selibuyekete lokho sihlalo lendele ukuthi kutoba quicker lokuthenga phinze kuthengeke ngalendlela umthetho lo lawula ukuthi akuthengeke ngayo. Bese ku department ya PEU sihlalo le cishe kungiyona yeluse ema public enterprises nakhona umsebenzi bochubeka iyachubeka I department nekwelusa ukuthi ema parastatals live noma ema state owned entities asebenta kanjani sihlalo nakhona ke kune ongoing review yalo mthetho lo establish ema public enterprises nakhona kwendelwa ukuthi kusebenta kwawo ema public noma ema state owned entities akuthathe isigaba lesibonakala ukuthi siyalisita live esihlalo akhona ama elements labe sabonakala la mthethweni lokuthi enda kusebenta kwama public enterprises kungede kwaba ngiloku efficient kahle. Bese ke sihlalo na uhulumende uhambe afaka imali takhe noma ngidawuthi athenga stake ekusebenteni kwetinkampani letehlukene letinye letitimele bese ubheke emathole kuleto tinkampani leto. So nakhona ke iPEU iphinzi kweluse lokho ukuthi vele ayangena inlawo mathole. Kule financial year lesibika kuyo sihlalo li hulumende noma ke litiko likhonile kuthola ama dividends la over 100 million lapho ahlanyele khona timali cishe labe bahamba embili ke ngoba tinenge letindzawo lekuhlanyelwe khona timali kodwa Standard Bank eSwatini, Nedbank eSwatini ne Royal Insurance Company. Bese department ya policy and planning sihlalo nakhona kuyachutshekwa nekusebenta imithetho lecishe noma ke ema initiatives la key khona ngilena yaka integrated financial management and information system ledume ngekuthi ngiIFMIS. I think ngiyona solo kusetshenzwa yona sihlalo ngoba
ine potential yokuthi ichinje kakhulu le landscape yekusebenta kwahulumende etindzabeni tetimali lokwenta ke ukuthi i-effort lenkulu ifakiwe lapho kunema external partners la buye asita live kwenda lo msebenzi lo sihlalo bese ke mhlambe akhona lamanye ema initiatives la khona under financial inclusion njengoba nakhona kunemsebenzi lokhona lo ukuthi kugcine kuformalizeka lokuthi sive sonke sikhona kungena njani kule mainstream corridor yekusetshenzwa njengoba nyalo nangabe kusho ukuthi singakacapheli umnotho ungakusetshenzwe ku level letsite uthole ukuthi kunema components esive la ngakhona ukuparticipate kule highway nje yemnotho i-financial inclusion ibuyisite kuloko sihlalo nakhona ke kusetshenzwa indzaba ukuthi kuformalizeke lokuthi lokho kutawusetshenzwa kanjani letinto letitfaka letinto letinengi lokhu nje kwabo mhlambe singabe kusangako ukutransacta kwetimali ngetincingo lokwenta ukuthi umuntu noma ngawusemakhaya kuyamcapturisha but kufuna kube appropriately regulated ngiko ke lokusetshenzwa kolapho sihlalo mhlambe ke kuphindze kube ne project yaka Finclude nayo lesetshenzwa ko yona ke ibuye isite bosomabhizinisi labancane ngiko lapha mhlambe timphunga titawubona lokuthi kusetshenzwa tinto letinengi letinye ungazi ucabange ukuthi agricultural kanti it's solo part of the financial inclusion strategy lokuthi akudonseke emaswati lamanengi ato participate kusetshenzweni kwemnotho treasury and stores nakhona sihlalo I think njengoba sengike ngayiteka indzaba ka IFMIS nakhona back forefront laba kuleyo department sihlalo kukusebenta lo and nekuthi ke as part of the preparation for that i-treasury ihlanganisa indzaba ye chart of accounts lokuthi ibe appropriately defined kwateke nekuthi sokungapredicteka ukuthi kusuka ka budgeting kuze kuyophuma ka financial reporting kune structure longasilandzela sihlalo kuleto ndzaba leto base treasury ke bane initiative ne ku trainer ema officers kakhulu etindzabeni te public finance noma njengoba ba introduce nema public sector accounting standards letinto leto tonke tfuna bese ba upgrade in terms of their capacity ka internal audit nakhona sihlalo kuyachutshekwa nekusebenta internal audit siyati lokuthi ibuyise isebende kubuka ukuthi into time kahle la ngekhathi ke manje ematikweni nje kunema the internal audit office verified arrears amounting to 601 million accumulated by 18 ministries and departments lona ke ngumsebenzi lebahlale bawenda lokubona ukuthi yini lapha ngathi kunesikhebesi base baya reporter ne value yaloko lebakutholile esihlalo babuye ke basite kakhulu kuloko ukuthi itindzaba te risk lapha ematikweni analyze kahle kwadeke lokuthi lapha singavikela njani lawo ma risks ematikweni esihlalo bese ke le audit department lena le headwa le office la auditor general njengoba boso ke wa nota lo kunothile esihlalo nalo licubekile la sebenta and njengoba sathi on an annual basis liyakhipha umbiko walo lobuye usite yona iparliament ekubona ukuthi ematiko aholdeka accountable kanjani isihlalo umsebenzi walo cishe luwenda njengalokufanele lokusingakuphela nyalo nje lokuphela kuphele umnyaka wa 2024-2025 secishe aphelile ema audits lebekufanele ukuthi endeke ematikweni notumbiko so timphunga nato tawufika lapho kumbe diteka khona indzaba ihold ematiko accountable for that bese sihlalo mhlawumbe umuntu angachubekela ke lokuthi asaya ngasemaphethelweni key modifications or adjustments lendiwe kule budget lecelwa kusihlalo njengoba uyibekile umuntu angabasabiyela kulama figures kuze ongesikhathi sendlu
ema adjustments lalapho endeke khona cishe kuko konke sihlalo lama departments I major factor lebeenda kube ne increase bekungilenza ba salary review cishe lokuningi kwakhona sihlalo ngakusummarize kanjalo kuwo onke lama departments njengoba sesiwafundzile tinombolo ke sewutifundzile njengoba utifundzile sihlalo umuntu angabasa asabiyela khona kepha ke while sisikusho lokho sihlalo asiphindze silibonge likomite letimpunga silitiko laka letemafa lokuthi each time sita lapha eParliament timpunga kufike kube khona letincwadzisa ngako litiko kuze kulomsebenzi wekwelusa timali deliver sihlalo nekubuthwa kwato kutholakala ukuthi kwentiwa efficiently ngicela kuma lapho sihlalo ngiyabonga siyabonga Honorable Minister angathi timbonga singabukusana ke la ngoba nami nje lengicale ngato tinombolo was just kuthi ngifake timbonga ku understanding ukuthi but I was thinking timbonga bengaba kuhle minister atisho yena letimali avakale aticelela but ke timbonga labethe comfortable singachubeka ngakaidwa ngeni timbonga Senators Dr. Motha. Ngiyabonga Chair asiboni inkinga lekhona ngekuthi sithatha ukuthi Chair ngumlomo wa finance nanokuthi nikhulumisile ede waliye ngalive ukuthi ngilolo kucelwa lokho kanzi akusiko singachubeka Chair. Siyabonga guidance dokotela Minister siyabonga kakhulu ipremly ibe kahle ngeSiswati you tried your best siyabonga kakhulu nagogo ekhaya utokhona kuva ngoba most of the time asivamisi lokuva silemakhaya kanzi iSiswati liyasita and imali esikhuluma ngato siyabonga kakhulu ndvuna timbonga hloniphekile sinaso isikhathi lesikhona nyalo kusho ukuthi we've got about 1 hour kuthi sicetse somewhere there but timbonga ngiyadati lokuthi tiwalungisile ama questions ato ngicela tikhulume ngekukhuleka ngekuthi tito betibutela live and ngicela nje kuveta ndvuna lokuthi konke lokushuka la parliament lokhunye timbonga mababuta abatibuteli bona babuta because babutela live siyabonga ngicela kucala ngawe dokotela Stuki Motha mbuto yakho siyabonga. Ngiyabonga sihlalo lethuba longipha lona sibonge indvuna ngekusethulela umbiko wayo indvuna beyimani ikhala nje ukuthi iSiswati sitayehlula ekhombisele ukuthi iLiswati kudela ibe ingabete khona nalabe singayiva khona siyakubonga lokho ukuthi nale emakhaya njengoba basibukela bukhoma bayeva lokho ukuthi litiko letetimali lisebenta kanjani nemali lebetiniketwe yona tiyisebentise kanjani sengikushito lokho sihlalo ngicela nje kungena kulenkubhalile la sifunzile emaphepheni ukuthi bekunenzaba ye tax compliance certificate le suse kukhuluma lokunengi ikakhulu kubosomabhizinisi labancane sase sesiyambona eSwatini Revenue Services asayikhulumisa lenzaba wasikhipha nestatement ukuthi kusho ukuthini emane asikevakali kahle utangicondzisa sihlalo ngoba angayiboni statement lesibhalwe ngeSiswati lesitawendela ukuthi naloyo longasiva kahle lesingisi understand lokho ukuthi kwendekani uma ngabe isikhathi sivuma sihlalo bengacela nje ukuthi bamane basithi fahla ngoba ngibonile ukuthi mangabe ngi50,000 imali kwendekani kunami nje kwanginawo kodwa ke bengicabanga ukuthi lokuthi vele awubameli nemafigures
but nje ke masengiva abantu bakhuluma ngase ngiyabona ukuthi hayi akusiko kungawade amafigures nana kokuthi mbamba vele kuhlose ini ngoba siyati kokuthi bosomabhizinisi banedinkinga tax bayayenda imisebenzi bawathole ama tax compliance certificates la valid bese sekumane kubambeleleka la ekubhadalweni ukhanze kuthi leyo tax certificate seyize expire solo akakabhadaleki lo munye lota ku Eswatini Revenue Services sivile kuthiwa umthelo wetimpahla so uyawuthela uma ngabe imali ingetulu kwa 10,000 umbuto lokhona ukuthi ngoba ngivela abanye bakhala ukuthi mawufika kulama ports of entry kuyahluka ngalendlela labenda ngayo uthi lo munye uyafika makafika bese akasa subtractwa lo 10,000 sekuvele kuthiwe ya 20,000 so bafuna kuva lokho ukuthi uyamsusa lo 10,000 wecala bese ke sowuthelela le balance lese isele for leto timpahla leto lenye lekhona ngunayi yashwele we tax kokuthi engabe litiko through ERS liya consider yini lokuthi limanele ndeshwele ngalo tax hayi ukuthi abantu bangabhadali kodwa kube naleso sikhathi ukuthi nasi isikhathi siyaninika noma leso sikhathi lesitawubekwa kwendele lokho ukuthi nabo labo somabhizinisi labancane bakhona lokuthi ba comply fully ngoba uma ngabe sebacinzeteleka labanenge batabe sebafuna ukuthola indlela letijubelako kube khona nekuganga lokuthide kuze umufa tokhona lokuthi aphefumule akhona lokuthi ayibhadalele tax uma kwendeka lokho ubese ke live liyalimala bese sengingena unayike aka Treasury Department bosomabhizinisi bayakhala ukuthi ababhadaleki ngesikhathi sengaba nje kubuta ukuthi sikhona invele isikhathi lesibekiwe ukuthi kutawubhadalwa esikhathini lesingakanani siyasibone kuletinye tindzawo khanza kubhaliwe ukuthi 30 days 60 days 90 days kuthi mama balesikhathi lesingeso ngisiphi ngoba lokukhala bese sekwenda uyadibuta nawe ukuthi ngabe sona vele lesikhathi sekubhadalana simephi sithini mase uthi late payment sekwece ngesikhathi lesingakanani lokunye lengufundzile ephepheni lokungithikamete nje kancane ukuthi kuphumile ephepheni ukuthi imali ingcenye yale mali lo 800 million I hope ngemsho kahle lo qhamuke ngale ka OPEC fund lo munye umsebenzi wawo lobe utawuwenda ukuthi ubhadale bosomabhizinisi lasabawendile umsebenzi kodwa ngethukile kuva noma ke kufunza ephepheni ukuthi kulabo lababhadelwe lo bhadelwe imali lenenge kube ngi7,000 emalangeni ngatibuta ke ukuthi ngabe kuliciniso yini lokho uma ngabe kuliciniso kubangwe yini lokho ukuthi kuhambe kanjalo ngoba sitsheliwe ukuthi imali ikhona letawenda leyo msebenzi loyo bese sihlalo ngenelinyeva lengati ukuthi kumbe nawe likuthinzile sitfolile tincwadzi lana singemalunga eParliament ukuthi kunemali lengazange ibanjwe ingazange nje ibanjwe sekuchamuka sekunefika ukuthi utawubhadala imali lengaka vuma la ukuthi utayibhadala kanti ngekwati umthetho lophethelene tisebenzi umcashi akayoyenda i-deduction noma sinqumo sekuthatha imali emholweni waleso sisebenzi angakakhulumisani naso ukuthi
nathi siphosiso lesendekile ngoba siphosiso siyendeka. Kodwa ke kumele le mali ibuye. Ungayibuyisa kanjani wena? Awuvumi lo mthetho lokuthi i-Employment Act ikakhulu mawufunza lapha kusukela ku section 56, 57 and 58 we-Employment Act number 5 of 1980. Kwekuthi kuba ngoyini kwekuthi i-Treasury ingasikhulumisi kucala kuleso siphosiso leso ngoma linengi lethu libe affected ngekuthi akasakhona ukuphila ngaloku lo sekutawusala kanti nalomthetho uyasho ukuthi deduction akumele ukuthi yece a third of umholo wakho. Bese ka FSRA angeke ngingene etindzabeni temacala kodwa nalapho sihlalo ngiyacela ukuthi uncondzise kumbe angakuboni kufaka ligama la chairperson weboard yaka FSRA ukuthi kukhona la atsinzeke khona kodwa iboard kodwa li FSRA angasiboni statement but mangabe besiphumile ngita uhocisa lo mbuzo ngoba letinye timfo asiye sitibona kwekuthi tindzaba te governance tiyetithini uma ngabe kunalelo member noma leso sisebenzi lesithinzekako etindzabeni letibucala. Sibonile kumakhelwane kuphumela igama lalomunye we Metro City ukuthi uyathinzeka bavele bamhoqisa bathi akeme eceleni kusaphenywa kwendelwe lokuthi naye atokhona kuhlengeka kanye naleli gama lale Metro litohlengeka ukuthi ingabe FSRA uke wakobuka yini lokho nekuthi utawenda kanjani kuzama kulungisa lendzaba leyo. Sengigcina sihlalo ngiyasekela ukuthi litiko alinekwe le mali lihambe nalo liyosebenta njengalamanye amatiko. Ngiyabonga sihlalo. Siyabonga Dr. Mpungane Hloniphekile for your rich interventions. Sicela kuya ku Dr. number 2 Dr. Linda. Ngiyabonga Che lithuba longiniketa lona ukuthi ngikhulumise i-report yase Ministry of Finance. Che nawufunza le report uyabona ukuthi live la seSwatini line high reliance on SACCO receipts. Ngiyabuta nje sihlalo ukuthi njengoba sibonile itolo ema external shocks lendekile eveni angendeke eveni kuphela endeke emhlabeni wonke ngenizabade ukuthi timali ukhanze ukuthi labahlala basiniketa timali sebayabamba bayagodla kulahleke imisebenzi kulimali ema livelihoods ebantfu. Ngiyabuta nje Che ukuthi kulama external shocks i-Ministry of Finance ikubuka kanjani lokho kwekuthi solo likomiti lakho sihlalo belikhulumisa indzaba ukuthi akungabi nale over reliance on SACCO receipts. Ngiyachecka nje Che ukuthi engabe litiko kulomnyaka imali lesiusungulako nyalo litawulungisa tipitaba tekwekuthi kungabi ne over reliance on SACCO receipts. Ngikusho lokho Che ngicela kusho futhi ukuthi maningi alternatives to receipts elive. It is not just tax nekuthi ke mhlawumbe litiko kufuneka linga bese seli resorta to tax specific remedies ku addressa le issue le kunengi lelingakwenda litiko. Ngibuta nje ukuthi ngabe litihlele kanjani litiko kuleso sigaba leso. Kwesibili Che ngicela ukukhulumisa indzaba ye-IFMES. I-IFMES ibe presented to us as a committee as a solution letawusita i-revenue collection yelitiko. Sayijabulela sayithabela committee sekukhulunywe ngayo kakhulu Che. Kuba kuhle ukuthi invoice ikhulume bese sesiya implementa.
sisengakayibonde implementation yayo le FMIS kanti nabayipresent abase Ministry of Finance kubonakala kungazuthi ngulo Jesu wale solution ngenvo letasela vele a full solution to ama revenue leakages. Ngiyabuta ke che ukuthi itaba fully automated nini I financial system yahulumende so that konke kube ne transparency njoba bebasichazela phinze futhi kube ne accountability at every stage yonke user ibonakale ukuthi wongilona lo wente logo ne integrity yema financials ethu nje silive sikwadi ukuthi cha vele siyibona imali nayiyangena ngibuta ukuthi what are the timelines on that sihlalo lesihloniphekile kwesithathu sihlalo kuna 42% we GDP lo recordwa as debt in the financial report. Ngiyabuta ke sihlalo kwekuthi even though nasi engage ne Minister of Finance siyati ukuthi it is within a manageable threshold because lamanye mave are way beyond that ne global standard is slightly above that. Ngiyabuta ke chair kwekuthi I Minister of Finance ikubukile yini ukuthi beyond le borrowing level lesikuyo thina silive kunema risks lamanengi lafaka ekhathi fiscal stability nema borrowing costs ethu atawugcina asasetulu nekuthi kutawugcina lokho sek-affecta I-investor confidence even nasesinezikweleti letinengi kunemali lesiyikolekako nekuthi nje nasesisebenzisa tikweleti kurana economy yethu. Ngiyabuta ke sihlalo once again kwekuthi engabe litiko lendani to proactively manage this before it gets to unmanageable levels. Ngeke sithandze sihlalo ukuthi sesitawuphila ngetikweneti sesitawuphila ngekuthi sesiqala kweneti sifuna kubhadala ema suppliers sesiqala kweneti sifuna ukaddressa I back pay yetisebenzi kutawugcina kuphele nini lokho sihlalo umbuto wami ngiyabuta. And then chair ngike ngakhuluma ngendzaba yesengikhulumisa indzaba ye over reliance kuma SACCO receipts ngicela kubonga sihlalo ukuthi implementekile I-salary review siyati ukuthi it took a lot for the ministry to even achieve that but sihlalo sengikushito lokho ngibota ukuthi is it going to be sustainable nekwekuthi angeke yini sikhanze sekunetinkinga letinye lesetivela emva kwale salary review ngibuta nje litiko ukuthi li comfortable li confident yini ukuthi as we move forward litawukhona khendlisha ema day to day financial obligations elitiko. Lokunye sihlalo lengicela kukubuta indzaba yekubhadala kwama suppliers sihlalo nasibuka thina sili committee lakho sibona sengazuthi there's been partial progress that has been made kuloku ngiyabuta sihlalo ukuthi engabe yithini lasting solution kulendzaba yekubhadala kwama suppliers ngoba kubonakala sengathi akusiyo indzaba le concluded. Nekusho ke sihlalo ukuthi sibonile phambilini kucelwa timali ukuthi kutobhadalwa ema suppliers sicela kutfola nje iconfidence sihlalo ukuthi le mali leyacelwa nempela yaya vele yawabhadala lawo ma suppliers singajabula ukuthi namuhla litiko nalingasiniketa leyo confidence ukuthi imali leyacelwa vele yakwenda lokho nekuthi ke etikwa lokho ithini le lasting solution to the issue of ema suppliers ngicela ku qualify sihlalo ukuthi ngishiso yini sihlalo nangabe ema suppliers angabhadalwa kulimata umnotfo the very umnotfo lezama ukuthi sizama kufukula ngona lo tawugcina uerodeka ngoba kutababete imali letawu circulator emnotfweni kulimale ema suppliers kugcine sekude ne investor confidence igcina seyilimele nale cost of doing business nje eSwatini siyati ukuthi laseSwatini ease of doing business index yakhona ingile kahle but kutawulimala lawo ma gains lawo nangabo kwanza ukuthi ema suppliers ethu silive asiwa badali kahle
Ngiyabuta ke sihlalo ukuthi engabe litiko lendani to bring a lasting and a full solution to this issue. Ngicela kugcina sihlalo ngekusekela i-budget request ye-Ministry of Finance ngithi asibanikete sihlalo imali bakwadi ukuthi bahambe bayosebenza. Ngiyabonga Chair. Siyabonga Dr. Senator Linda for intervention. Sicela kulandzela Mntwana Nkosi Senator Ngangabane. Asibonge sihlalo sibonge neprembu la indvuna cha kuncane sihlalo umuntu la ngakusho lenye timbunga vele setivele tikushito nami lengithinda kubheka kakhulu indzaba lethinza ema suppliers uma ungathi kusikhalo kanti bese vele sisendlule ekuthenini kunemali lebolekwe kusifuna kusotha lenkinga but it looks like ungathi sola kusotheke kepha ke ngicabanga ukuthi imbonga sekukhulumele dokotela eceleni kwami lebe ngakubuta sihlalo lokunye ukuthi ngifuna kuva ukuthi njoba bokwabuta nawe nami sengiyanaka nje ukuthi leli office la AG ngabe lokho lingabi khona kubangelwa yini nalo ukuthi ke bengifuna ukuthola nakuyindfuna ukuthi lona litawuze libe independent nini ngoba onke lamalanga ungathi lihlala lingumntwana kanti phela nathi sigathe ukuthi ngase lo office lelitimele ngoba nje kuyevakala ukuthi lingahle lithathe chairmanship kuleminyaka so lifuna lihost manje ke umbuto uthi kona le mali ehosta uniketiwe yini ngoba vele kungumsiko lo nyaka nguye lofuna ukuthi abambe lo msebenzi sekubuta nje ukuthi ngolo kungalisha ukuthi kuyawuse kube nini solo lincike ngala nekubuta ke sihlalo ukuthi la ngimana ngathi singakubita kusini laba bekuhamba labona ukuthi abatmise lokubhanga la khaya kuthi kakambe litiko lithatha debit nyathelo ngoba kuyabonakala lokuthi labantu ungathi bayalithatha lelithuba and bayabona lokungathi sihamba kancane solo ngathi siyabalandzela kanti kuyasikhenya beda lokho kakhulu la emnothweni ngoba sikhathini lesiningi nje noma ungathi ufika la kubo uyathenga ukuthi noma uyabhadala ngaloko lokwanyana ngelikhadi abakhoni uyatibuta ke lokuthi labantu baphila njani live elisini labantu nabenda nje ngiko ke sihlalo ngithi ngicela kuva kulelo tiko ukuthi bathatha debit nyathelo ekutheleni kuciniseke lokho ngoba lamhlanje sihleli kungenela abanye laveni lekusuka batholakele baqhamuke emaveni mhlambe ke kutshelana ukuthi hey lekhaya eSwatini lithuba linenge ukuthi ungadlala ibhizinisi yakho kani uphindze futhi uphuma uhambe so vele nabe lemithetho ke itaba ngeke igcine itakwenda lo ukuthi abantu bagcine babitana sigcine ngathi lelive lakithi ngilona la ngabe ukudlalelwa khona ngakho bengibuta lokho nje etikweni ukuthi ngidebit nyathelo labathatha ngoba naba bangathathi vele kusicelo lokuthi asebacinise lokuthi umuntu akamesuthi ucuba ibhizinisi la athi nje kusena utawuthi angakho imali angabhangi la ahambe kuthiwe nje banelibhange labo nalo lelibonakala ukuthi nalo asilati lokuthi likuphi bengithi ke sihlalo angimane ngibute nje lokho otherwise ngite lokunganani ngephandle sibengifuna kuvala lokho nje nekuthi ke sihlalo cha nami ngilomunye lothi litiko kaliniketwe lelicelako ngiyabonga sihlalo Siyabonga Mntwana Nkosi lo ngosihlalo wakandwana Nkulu my interventions akho senator ngicela kuya ku senator Babeshife Ngome siyabonga Ngiyabonga Chair lithuba longinika lona Chairman siyabonga litiko sibonge umbiko wenduna lewethule kahle wanyanzeni uthula vele ungathi uthulwa ngisubstantive
usithulele kahle kanti nembiko siwufundzile ucacile sibili. I-finance ke ngilelinye lematiko siyiphotholo sisebenza nalo kahle kakhulu. Liyasi-update ngawo konke nema-departments. Siyajabula nje kakhulu ngalo. Chairman, timbunga vele kuliciniso setithethe. Thethe kulomnyaka lo phelile noma nalomunye lo landzela wona sisebente indzaba ye-loan kubhadala bosomabhizinisi. Sajabula, we all happy. Kutabe kungako nje ngathi chair sihlala kakhulu kule ndzaba because sajabula makwenteka lowo msebenzi ukuthi this is gonna be a lasting solution and istovula lipage lelisha. Hulumende achubekele embili nabo somabhizinisi ma-suppliers. Ngiyo ngathi sesigida eligogweni kule ndzaba. Mina ke chair ngicela kwehlukahluka ngesizathu sokuthi kumbe litiko khona lelitakusho chair kuthi basabhadala yini nobe vele sekuphelile kwasala labasalako njani uma bekuselela abasalako. Nekuthi ke endzabeni yetemthelo nayo lebe sijabula kakhulu ngalo. Mina nje ngajabula ebuholini lobukhona kuthi temthelo bese kunemoya lomuhle nemaswati, umoya wekukhulumisana lebe swethabela. But seemingly chair ungathi kuphindze kunemoya wekukhala ngetemthelo. Ikakhulu laba lokuthiwa ngema-suppliers ahulumende ngoba bakhala ngekuthi bayakweletwa nguhulumende. Ikhona yini indlela angeke ngisho ukuthi i-grace period or what because they will pay lo mthelo. Lokuthi mangabe ngikweletwa nguhulumende chair ngala sengidikhanza ngikweleta umthelo vele sigitsigitsi semali sikhulumende. Ikhona indlela yekuthi ngibukeleleke phela angisho ukuthi chair bangabhadali kepha ngibukeleleke lokuthi ngitawubhadala umthelo maybe after sengibhadalekile nami ngoba you can't run any business without the resources of being paid for the service you rendered. Kuyangihlupha ngoba kunalo moya chair la ngephandle ukuthi sifa kanje nje siyavalwa sikweletwa nguhulumende umthelo awukemi siyafreezwa ma-accounts now lo muntu vele sokusho ukuthi akasaphefumuli is being suffocated. Kubukeke lokuthi mangabe vele ngikweletwa nguhulumende angingabi phela bese ngiba crippled nje ukuthi ngife ngingasakhona nje ukuthi khwasha. Ikhona indlela lenjalo chair noma ngikucuka ngifane nje nemlo kweleta umthelo ngoba angafuni ukubhadala umthelo. Ngitreatwa njani uma ngabe ngikweletwa nguhulumende? That's my question. Kuyo futhi leyo ngishilo ngathi mina bese ngijabula kakhulu chair ngendlela betemthelo lebe bese bayiphatha ngayo indlela yokukweleka umthelo esiveni ngoba bese kukhona nokuthi akukulunyiswane kukhulunyiswane vele kuhlalwe phansi. In short and all nje ngikhalela lokuthi akungafanani phela kumuntu lokweletwa nguhulumende abese uyovalwa njengami ngiyingwenya nje ngingafuni nje ukubhadalana nokubukana nemthelo. Chairman, imbuzo ithethwe. I thank you. Siyabonga Senator Babishifu. Senator Machaha Mkhonta. Ngiyabonga sihlalo lithuba longipha lona. Cha sihlalo mina ngicela kuphasisa sihlalo lokuthi abanikwe le mali bayosebenza sihlalo.
Ngiyabonga Sihlalo. Siyabonga Timbunga. Ngicela kuchecka Timbungeni mhlambe khona lona Ngonyane Senator Chief Ngome. Ngakutshela ukuthi cha litiko phela linikwe imali lihambele usebenza nje. I think. Cha siyabonga Timbunga Hloniphekile. I think we are still within time Timbunga. Ngicela nje ukuthatha nalithuba kuniketa Madam President kumemukela sawumukela Madam President eboshilo ngosikuthi kusabuka ngale kulenye committee lelingale besingacela nje ukuniketa ngosi uthi umane uvusele bese ke uyasiniketa ema interventions akho. Siyabonga Chair, ngicela kuvusela kuwesihlalo ngivusele lenduna lehloniphekile. Ngivusele Timbunga lehloniphekile. Bengisathi kusatha ukukhuluma imbunga siphelele. Manje shothi ecekile. Siyabonga ne ministry team, siyabonga ukuthi nikhona nonke. Thank you Honorable Minister for the preamble losibekele yona. I have been following the debate, so I will skip some of the questions ngoba Timbunga bese vele tibutile lemibuzo. Mhlawumbe ngicela kuqala nduna esihlalo esihloniphekile nge-speech from the throne kuthi okandaba wekunene wathi we need to reconfigure the financial structure to diversify the economy. I'm quoting his words exactly. He said, income has to be spread across several streams as it is the case with well-developed economies. My question is, what is the Ministry of Finance doing to ensure lokuthi the economy structure is diversified as opposed to relying on the existing traditional sources of revenue, which has been SACCO, income tax, and so on and so forth. Kule report ngicela kuphindze ngikhulume ngema kunenge sihlalo so bengithika lokulese Timbunga tikuthatha on revenue performance. Maybe let me link it to that. Ngithi SACCO receipts declined by 20% in this financial year, yet SACCO still constitutes 39% of e-revenue. Mhlambe umbuzo ngaba kuthi ngiyabona ukuthi nabo VAT nako konke kuyachubeka kubanjalo, ingabe sibuke ukuthi vele yini letaba letiphathekako, not just lesikhuluma emaphepheni. I will get specific, particularly on taxation issues, and say si parliament siyayisekela i-ERS umsebenzi lo wendako. However, it is very clear that this time ERS aga party bosoma business ngendlela ngiyo. So shito babe shifu mntane ngosi babe shifu Ndlanga Mandla Imvile, and others have said lokuthi seyishintshile yini, and sibonile CG asavele akhuluma. Ngiyaconza ke ukuthi pressure yalokuthi ekufuna kukolekwe i-revenue, but we don't see the diversification of the economy asikubona. Umbuzo wami direct worldwide taxation. Why is the ministry running away from collecting taxes under worldwide taxation and overtaxing eMaswati la khona ngekhathi even? That is my question. Litiko sihlalo ngithanza kusho ukuthi aliwameleli kahle eMaswati. Uma kutawuthi bonsondo nzima labadla kusale bangathindwa. Bese kuthi lo luntu loltama kulalela icommand ya okandaba ukuthi eMaswati akakhule. Lushanyelwe lugcine ngivile Imbunga Thoni ikhuluma sihlalo besikhuluma kulenye committee lokuthi kunabo somabhizinisi labafike khona la parliament bathi bona abasanandzaba nebhizinisi abafuna nje ukuthi sebente labona. What about all lawo eMaswati laqashwe kulawo mabhizinisi?
ngiyandlula lapho sihlalo ngiku worldwide taxation litiko has to come out and tell the nation why are we excluding emaswat lamaning that can companies lamaning that can bring meaningful revenue and ease the tax burden kungathwali bantu banye. Chair, on procurement and supply chain, a report iyasho candidly could see there's poor procurement planning, overuse of emergency and single source procurement, and weak contract management, and the absence of e-procurement system. Loku kwakukusha sihlalo siyakuva sonke isikhathi. Mhlambe litiko lingasho ukuthi what specific milestones has the ministry set for the implementation of e-procurement? Sikhulume lokunema timelines lokutawuphatheka kuthiwa naku loku, and then what are the penalties for penalty framework for ministries that continuously use labo emergency procurement procedures kungalandzeleki ngendlela yakhona. Ministry of Finance, I think it did mention that they are rolling out the procurement reforms that were piloted piloted using a Ministry of Health through Crown agents to other government ministries. Ingabe loko sekuhambe kwafika phi impunga Linda ikhulumile nga IFMIS, which seemed to be something that a system that will bring a lot of relief. It was given a timeline, April. Are we still on course? Kutakwendeka ngalo April, and if not, mhlawumbe sesingeva. I think one of the senators mentioned in Zabayema, or bekuyindvuna induna ku preamble yayo ikhulumile ngema tender board processes ukuthi ku submitwe 1,016 worth 4.1 billion. Ingabe labo rejection laba ba rejected bese kwende kanjani kuyakhona nikubonakala uma kuvele nje kubekwe lapha eceleni adjudicate kanjani lokuthi ke laba kubeka nje just for transparency. I think it's good for the citizens bathi ukuthi okay lapha kubeka njena kungabi ukuthi nje kubese kushoda leli paper but sekuqhubekile kwabangilokunye. Specifically, Chair, in Zabayema SOEs, state-owned enterprises. I-report iti ku-accumulate unremitted pension liabilities across SOEs, state-owned enterprises, just parastatal, le exceed 300 million. Logo kufaka retiring employees at risk. Ingabe umbuzo uthi sihlalo, what is government's intervention plan, and with what time frame will this be resolved? Still on SOEs, state-owned enterprises. Kukhona lengo observer sihlalo. I may be wrong, but please, the Honorable Minister is in a position to correct me. State-owned enterprises lapha kule report ukuthi i-railway kuphela lekhokhe dividend ya 1 million. What is the reason? Is PEU still diligently paying attention on costs PEUs? I'm observing a trend that I think it's important that we highlight as Parliament. Parastatals ayafuna kuenda imithetho lethide. Atnagenda le mithetho atolanza thine parliamentarians ukuthi ayo benchmark nathi. For me personally, it is a concern. I concern ithini. Ithi nangabe so ungithethe wangilalise hotela, wangendisa lokwa, wanginika nabo allowance. Ngitawubuya ngiphambane nawe. I'm just speaking on a point of integrity. Integrity of lo mthetho lebese siyawushaya. Tawuhamba loyo ngibuka nje lokuthi nangabe seku railway kuphela lokhokhe dividend ya 1 million, the rest angati PEU director angasihlolela sihlalo ukuthi ungathi SOEs oncumbe yawo nje sasebenta ukuthi akasihambise khona ibudget ye travel eParliament
lenema statutory obligations labuke kuhamba kweParliament kutawa compromise ema state owned enterprises uma tawuthatha thine asifakela khathi abese agadza ukuthi sitawushaya umthetho shayile maswati nathi angeke ngoba kwale sesikumumathile. It will not be good for the nation. So ngicela nje sikunake sise lokho sihlalo. Beginembuzo lapha lotsintsana ne public debt. Yeah, public debt it is concerning, but maybe ngicela kuyibeka kanjena sihlalo ngithi fiscal projected fiscal deficit project ku 5 billion logo represent 4.9% ye GDP. That means hulumende utaw spend about 5 billion more than it will actually collect from taxes and other income. This is a significant deterioration, yeah, actually, from 3.3% deficit in the previous year, nyalo se iphakeme kangaka. Ngiyatibuta ukuthi ingabe government utawukhona njani lokumitha na deficit in light of high borrowing levels lesivele sikuwo. Ngiyati ukuthi IMF uthi we can borrow up to so much, but that is relative to revenue. Sine if sengakayisolve le nkinga yokuthi revenue collection yethu si diversify njani and then increasing debt stock, it is very concerning. We can very well leave it. Ngathi labasibona lesekhona ngathi kuhamba kahle sisinasikwecha ukuthi hohlo. Those are some of the things we need to pay attention to. And then health sector spending gaps. I think kule report issue health sector has been raised in many forums. I mean, itolo besnelitiko la health la khona sikhulume khona sativeta tinginga saphinze sadumisa ngoba asihlabi kuphela. We are seeing the improvement, slight though it is, but kuba khona. Hulumende utsembise into letiningi kakhulu health sector. Observation yami sithi lapha kune underspending ya 600 million from a budget of 3.2 billion. Slalo my processes to a budgeting are rigid, are lengthy, are bureaucratic. Ingabe bashito njalo la in the report, but they are citing lengthy, rigid, bureaucratic procurement procedures. Now, litokolaga financing iloleli responsible for releasing a budget. Ngilo futsi leli phethe loku commitwa kwema funds. Ngilo futsi leli phethe ema procurement procedures. Ingabe alga khanzini ukuthi sengiso sikhathi ukuthi likhone kuhlala holistically and look at the bottlenecks. So that singanophe ukukhuluma nje kunenkinga, who is going to solve the problem? Ngikholelwa ukuthi mina sicashelwe sonke ukusolva inkinga. Singathi ayi lokhu kutawulunga. Let's solve the problem, because once we solve the problem, lesive sitawujabula kutawusihambela kahle sihlalo. Ngicabanga sengithethe isikhathi saso sihlalo lesiningi. Otherwise, I have quite a number of questions. Mhlambe sengabuta ngensha nje ngithi live likhulume nga agape love and nendvuna yelitiko letemafa likhulume ngayo le theme ya agape love. Lesho ukuthi in our budgeting, in the way we do business as a government, asinalukhohlwa lolo thando ukuthi ngaze ngibuke sijiwa ka ERS ukuthi bathi uthando lolungena ama conditions kodwa kangikho lapho siji. I'm really talking about insha yethu ukuthi our poverty levels remain stubbornly high, literally. Poverty level is very, very high, 52% to be exact. I think kunabo dokotela la labasebenta empirical data bafuna usho inombolo.
and we are a lower middle income country, lene youth unemployment, that is also remaining consistently between approximately 56 to 58%. Now, buka letinto leti, and then kukhona litiko level connection, level likhuluma growth, kuthi ba experience growth lethide. Naito lukhona lokwabota wathi le growth isephepheni yini noma this is something lekufuna ibe tangible. Should it not be felt by nangu yalola pekhaya lokuthi awu live liyakhula noma likhulela thine latulu? Ngikhuluma nje ngepoverty nange unemployment, nange youth unemployment lokuthi shouldn't we be tweaking this thing? Yathi sike saphasisa i-loan just last session lebeta ubuka youth unemployment, youth actually entrepreneurship. So tiyakhulumisana in letinfo titokhona kuyehlisa lama figures labo unemployment particularly ku youth ngoba ngicabanga siyaconza sihlalo ukuthi uma le youth ingaka be gainfully employed or involved in business akulendeli kahle live lelo logo ikhona lebe nginayo sihlalo letsinza nayi fund nayile i-reconstruction fund kuthi ungathi kukhona tinkinga letibe khona. There were some fraudulent claims ku reconstruction fund ingabe litiko lende njani lapho kumisiwe nikubhadalwa leto tinkampani kulawo ma fraudulent claims. I mean angicabanga ukuthi khona lo ngafuna kuba fraudulent la khona kukhalelwa sive khona ngebani labalimalelwe tintfo. I think lokho nje kungabe kusho moral deficit lemangalisako nase singakhanda senda njalo. Ngicela sihlalo ngicela kuma lapho leminye imibuzo sengidayongela ukuthi seyitawungena kuma motions and questions. Otherwise I had actually gone through the whole report because I found it very interesting. Angeke sayikhuluma yabo ERS bese seyitsinziwe ukuthi eMaswati ayakhala, continue being engaging with all your targets in place, but let us grow the economy. I think to actually stifle and kill and take over businesses is, for lack of a better word, improper. Angeke sengisebenzise a stronger word, but otherwise nitaba stuck kwanini ngenisahola because nihola ngoba bosomabhizinisi bakhokha umthelo and the civil servants. Na sebo somabhizinisi nje bathi you know what, I'm actually good. Angisafundzisi kwamntwana, angisendini, angisalongidina kamina nje. What about those people that are employed? Ngicabanga ukuthi it's important that we look at everything holistically. Ngitawubaxolela sihlalo ngibaxolele vele ngimane ngiyakhuluma nje ngoba kufanele sikhulume. Umthetho ishaywa ngithi kungako ke kusho ukuthi kufuneka sibhoboke even more nasishaya imithetho. Kungethi sekugijima nje libhola ligijima libhola hayi sigoce etandla bathi nasi sebasebenta bese sesithi abaka funa ngaba kubende ushaye ngithi lo mthetho. So there is a need for a review of these legislations latsinza inhlala kahle eMaswati. Why do I say that, Honorable Chair? Uma kuhlukumeteka eMaswati ikakhulu labo somabhizinisi labaqashe laMaswati lamaningi, we are setting up the people against the king. Ngoba kutawuthiwa wo kulungele laba labachamuka ngaphandle, kulungele labo lababhanga etindlini, kulungele labo laba bosondo nzima. Ngoba vele kulungela bona. Ukuthite lo munye one of the angisathi kuthi kumophilo ubudile etimbukeni akhuluma nge treasury ngekubhadalwa ukuthi I know ukuthi I report isitshelela ukuthi there is a cash flow committee that manages the payments. Mane kuba nekukhala ukuthi kubhadalwa labathite labaningi bangabhadalwa. It can be a perception, but I perception uyicetha ngithi uvete le evidence ukuthi kuleli viki sibhadale naba bangathi thina solo simile ngalapha umile taxman
Taxman kwakhe ufaka bo interest, ufaka bo penalty. Ngalapha sihlonipha uhulumende sishikshata la. Nibosikhumbula phela nisibhadale, nibosikhumbula nisibhadale. Kukhona lokungakhulumisani. You know, these two hands are not talking to each other and it's one ministry. For me, it's a big concern. Ngitawusho ngivile timpunga tonke tisho ukuthi siyayisekela ibudget. Ngiyayisekela, but I have a lot of reservations, and I thank you, Chair, for this opportunity to just make a few submissions. Ngiyabonga. Siyabonga, Madam President, for your rich interventions. Ngicela ukuthi sikhashanyana sekhunyana ngasicela 10 minutes late. Ngicela kuneta imbonga Stuki kukhona nkonyane lanalo. Siyabonga. Ngiyabonga Sihlalo li thuba lokuniketa lona kuthi letinto tibatinengi bese lokunye so uyakweca ngicela njena ukukhuluma ngendzaba yema refunds VAT lokho ukuthi ahamba njani ngicela futhi Sihlalo ukucondziswa lokho ukuthi ngathi kokuthi kungena botolinye la kasakho. Kodwa nje mawufika ulethe uthenge imoto ubekise noma nako nje lokuhamba ngemasondo kungaba ifreezer kungaba ngulama VIP toilets kuye kuthiwe angeke wengcela ungakambhadali leyo 15% bese uyadibuta ukuthi ngempadele ngale la ngithenge khona sekuthiwa angembhadale la kuthi cha ungahlupheki utawukhona kuyitfola le mali yakho utayiclaima back wende onke emaphepha aphelele kuthiwe angapheli 90 days ongakayendi le claim uhambe umekise ugadze kungaqhamuki lutho uhambele uthenjiswe iyeta ngabekisa nje ukuthi kunemoto leyathengwa nga 2017 seyizigugile iphelile leyo moto leyo irefund yayo le tax solo kude dinengi naletimvo le solo kufakwa lama claims dingabuyi leto timali leto ukuthi ingabe yini lelefike bese iba inkinga lama sekufanele iphume le mali nane kokuthi ke uma uthi uya comply ulethe ucabanga ukuthi sowucedzile cha hamba ulandze lokho siyahamba sikhathi usuyafika kumbe ngalelo langa day 75 kuthi wesikhathi sakho sesikuphelele ubathi hayi pho nakhuluma nga 90 days sewe cha wena 75 days bese lo 15 ngilokuthi kumele sale senda le process ukuthi ihambe le claim iyowendiwa kuhamba njani lapho Sihlalo ngiyabonga lelithuba Timbonga hloniphekile siyabonga kakhulu my interventions and I think Honorable Minister unelibandla uakhonile kuwanotha down and vele maybe ngizabe isikhathi sidobe sesiyacela ukuthi bese niyabhala lamanye you acting minister you as a minister acting vele ngeke ube nayo tonke impendulo I think lenye into emele baku coordinate kahle nami I just want to add one or two ngiyacela Timbonga manene ngivumele mina kakhulu Honorable Minister ngitokhuluma nga-ERS ngibonga ukuthi sike sabonana na Commissioner General emgwaqweni ngathi Commissioner General lokungangeni le parliament nasidebate kuseko kahle mazaphi easier siyadumisa kakhulu nelibandla lakhe ERS Minister siyayithanza kakhulu in fact sihleli lapha nje sima politicians isiholelwa nge-ERS qiniswe ngesibalekele lelo nawe minister uhleli lapho nje ngiyasola ngathi mhlambe wena uhlukile but nje thina esiholelwa nge-ERS Honorable Minister ERS mele simsupporte silive ngako konke lesingakukhona simaswati
simthanza ERS into noyithanza into lemele uyithanze ukuthi ube free to even criticize it because you are building it up. Ngabekisa Honorable Minister. Na unengomo ekhaya delbisi lele khichita kakhulu. Ngiyo loto isalela tutane uhlalele tutane nayo nayitsimula awulalishwe buthongo because lo mkhuhlane wangendeka nciphisa elibisi. Nalena lengalikhiphi kahle libisi uhamba ufune imithi ukuthi uyijove itokhona ukuthi khichite njenganayo lekhichita. Honorable Minister, nasitokhuluma simbumbutsele sila parliament sincengane singakhuluma amaqiniso asilisit lelive. Kunemaswati namhla setibhedlela nga-ERS. Labanye baku-medication nga-ERS. Kunetinkampani letinye ama-directors ama-shareholders are under financial distress because of ERS. Bekungileti ngomo leti khichita libisi mbamba. Shaya phasi. ERS umbuto wokuqala kuwe Minister Finance. Uthi kuna 4 billion lophumile even. Imali nje iphumile nje nabo abasangene kusile mali lena batothi njani njani. Sithe ama details. But CF 4 billion. Madam President ukhulume ukuthi i-budget deficit is 5 billion. Kusho ukuthi kube besinalo 4 billion lophumile ngabe isi-deficit is 1 billion at least. My question is le mali ye 5 billion bobani labakhiphe le mali? Kabasitshele. Kuze lo 4 billion ukhishwe bobani? Wayaphi? Madam President kumbula nge-worldwide taxation. Utokanzi vethi imali idlalela khona le. Now lelo ngisho ke Minister ukuthi labantu laba labakhiphe lo 4 billion akusibo laba ERS labeke liphutse ukubalanzanye. Akusibo. Because laba labasuffocateako today ngilamaswati the SMEs besikhuluma na Minister Commerce ngiyasola. Laba SMEs, the middle class, the big giants, they're not feeling the pain. Ngicela kwenza kuloko Minister. Ngene inzaba yekuthi asengiqualify kancane Minister to connect understand just to give even a Maswati perspective. ERS une pressure lenkulu by you Minister Finance. Kusa umbetele i-target naye labona ukuthi uyabona imadima le target. Umbekele i-target uthi ngithi nangabe awushaya i-target angu-renewal CG contract ngiyabekisa. Na tatatela umntwana nebantu kude latokwenda ufuna le mali ya Minister. Agcine ERS athi kude mine ngibonakala ngisebenza nami ngilobeka liphuthe kulomunye. Uthola usebenza enkampanini yakho uthole incwadi ebebhange lakho athi hey lapha kunencwadi la ibeka ERS uthi ERS uyavala onke ama-accounts akho. Hawu sekunjani? Hey asathi hamba uhlola uzohlola ku-ERS. Hawu anisangibhaleli nencwadi yokugcina ukuthi phela sesicabene sesifike lapha. Valiwe asilibhange kude nje kwakho utomane ngistoyithatha mayingena mayiphuma ngeke siyikhiphe. Awusakhona ukucupha awusakhona. Uthi uyahlola ka-ERS ukhanze ukuthi kune mistake khona le ka-ERS labayindile bak-assessele on something khona labayifakile ku system awuyati wena bahlola hawu kunjena aseningihlolele uhlolo bathi yathi kunenkinga la kunel return lakho sa estimate le system iyak-assessa automatically nakufika lelo kanjani so ulifakile le return wena so comply so ulifakile but ithine asekal reverse assessment lesiyendile ngiyo le mali lesifunako ukuthi uyibhadale but sesiyibonile inkinga sidoyilungisa within 2 days bayilungisa but already ebhange babhalile kuvalwe ama accounts kuvalwe ama accounts kutophela inyanga bafuna kholela 70 bafuna kubhadala ema rent bafuna kuyocupha abakhona ukusebenza
umbuto wami sihlalo sekutheni ke mistakes ERS, who holds ERS accountable if ende mistake? Ngoma phela wena nangu taxpayer, mistake yakho penalty, uyavalelwa emabhange, uyayekelwa amabhizinisi akho and everything else. That is a cost. But nangabe na endi mistake ke kwende kanjani? Sayibonga ne Revenue Appeals Tribunal iyazama, but before kufike lapho wenda njani? Umbuto wesibili minister, ERS akawabhadali ama refunds. Ama refunds nje ERS akawabhadali. Une VAT, une refund. There are businesses who for 24 months the refunds has not been paid. Has not been verified. Some months have not been verified. Phela lokuthi lo mthetho uthi na ufaka refund ngeke akubhadale ERS angakadinedisi ukuthi le refund vele ikahle, which is fine. But lokuthi kutophela 12 months, more than 12 months, ERS angaka assess refund yami ubambele mali because uyathi ukuthi nayingakuye iyamsita, when we are suffocating. But when one day utokolota ERS, oh ngiyakutshela Nkosi Jesu tojula ube manje usinde. So why is ERS not paying the refunds? If by understaffed, is it the problem of the taxpayer? Ngoba phela taxpayer ayingeni lapho yona, ifuna imali yayo, ifuna imali yayo. So usinaso uqala uyafolisha ngesikhathi batatatela nyalo bakhanze sebaku-check up back 12, 18 months back. Nalama documents nawo kasekho and everything. Why is that happening? Minister, indzaba yaka ERS yale tax system lekhona is letting down taxpayers. Is not user friendly. Kwana nami nje la ngiyayisebenza le system, but kude ngithole ukuthi ithini kumele ngishayele ka ERS eyaseningibukele. I can't access it. It doesn't give me the information lengifuna. Nokuthi nesikweleti ngeke ngikhonje ukubona ukuthi nesikweleti or not. Sicela manje basilungiselela khale maswati kuloko lokunye sihlalo kokugcina staff saka ERS asi happy. Staff saka ERS asi happy because bayabona nabo ukuthi lamaswati labathumela ukuthi bayewa auditor nalento labafuna ukuthi ibuke kude kephana kuthiwa khona laba nakwa kakhulu khona nje nalaba nganakwa nje kuyadivoza laba noma ngendana kanakwa lokho. So Madam President utongivumela vele I'm planning ukuthi ngisebenze ngithole emotion kuthi sike simane siyohlola lapha ka ERS kuthi kwendekani kuthi kusebenze kanjani ngoba we cannot allow emaswati to die, to be sick, because kunemthetho lesawushaya, but lo mthetho awusasebenziseki ngendlela lomele ngabe yasebenzisa lo sebenzeka. Madam President, ngicela kuya Minister ngicela kuya ka Treasury. Lenza bema suppliers nginchairperson. Ilinyeva lelikhulu etimbungeni. Lelikhulu nasemaswatini. Minister ufika la every time kune loan bill siyekela konke la parliament na Madam President ngifakazi nana timbungu ngifakazi because it's an urgent loan bill ifuna ukubhadala ema areas emaswati kuyekele konke itholakale iloan still emaswati etagijima la parliament athi le mali solo ababhadala. So ngicela minister ukuthi umane usinikete i report i-analysis ukuthi kulama loan bills onke leda ukuthi kuyobhadala ema areas budget support beka mangakhe emaswati tinkampani benifuna ukubhadala kuma areas nabhadala tingakhe nalokuthi I think abe 1 or 2 if I'm not mistaken lokuthi vele lamaswati abhadeka and kunalomsindo lokhala lapha ukuthi wa lamaswati lamhlo lasoma business lama suppliers lamhlophe or lama suppliers labonsondo nzima ngabo lababhadalwa kucala nawo lo msindo lokhona sithunye kusasisho lokho minister unfortunately will say it ababhadalwa laba bakantuthu badalwa laba sicela le report minister usinikete masakusebenzekile indzaba yaka auditor general uyishilo umntwana ngosinga ngabani
Total independence without financial independence is not independence. Sicela nichubeke niyibuke leyo wanasho cala sinayibuka le ndzaba yelo kanjani. Oyokugcina iSPPRA base kuthi isikhathi. But ke ngicabanga uyibutile Madam President lokunengi kakhulu now istoyifaka kuma questions latako in the interest of time ngaze ngibambele timbunga. Otherwise linyeva lelikhulu abasiphathise kona bosomabhizinisi nemaswati ngilenza ba ka ERS and now check ukuthi shona nyelunga lelingakhulumi nge-ERS shows vele it's an issue. Taka SPPRA sitokhona ukuthi sithi English kulenye iforum in the interest of time. Minister sicela kokuniketa isithuba siyatlo ukuthi to sinje hala beshe utobe se uyasendela ema-written responses siyabonga. Siyabonga sihlalo umuntu akabonge nasetimpungeni titonke kusuka ku Madam President kuya totonke timbunga letende ma interventions angibonge sihlalo nale intervention yempunga mkhonda level eyona yathi sekela le submission but otherwise it's always rich lokuthi timbunga ti engage kuloku lesuke sikusubmitile njengelitiko and kuti indlela timbunga letihloniphekile ematiko lekangaseva ngawo sive without getting the input from lendlu le kakhulu ke nakunto timbunga mhlambe mhlonishwa sihlalo umuntu akabonge lokuthi la egcineni usinika lithuba lokuthi silitikwa sihambe siyondi report around le issue payment yema suppliers. I think ngona kutaw clearisha tinto letinengi kubonakale lokuthi vele do we discriminate in the payment of suppliers. Sikhona into esiba prioritize akubasale emuva labanye ngona timali lesike satithola ukuthi sidawenda lokho ngilebeti ngakanani how did we employ all of those funds that we received. Ngicabanga ukuthi leyo body litiko litayi prepare sihlalo libuye liyethule njengaloku timbunga tisithuma cishe ke kushwambakanya lokuningi lobek relate nale payment yema suppliers ngoba sekutawubuya information lese detailed mhlawumbe nangalapha ngase ngaka ERS sihlalo ngoba cishe timbunga tikutsinze tonke lokurelate na ERS nakhona noma akona ema initiatives lendiwa nge-ERS leswatiko sonke program yabo kukhona iprogram yabo lebanayo nyalo lesibuya sikhulume noma utasikhulume into le njengale but ngilalapho ngilokwe ukuthi sonzela sto-khulumisana ngoba lama challenges ema taxpayers akafanani ngekwehlukana kwawo so alula lokwa liquidate ngesikhathi sosonzele kwakhulunyiswana but still kulokuvakalako etimpungeni kuyakhanya lokuthi kufuna intensify lokukhulumisana kakhulu ke nekwekuthi bese siyabukisana lokuthi nangabe kuvela common thread kuletinkinga letivela le esiveni what can we do to address lawo ma common threats lasuke avela but nakhona bengingacela sihlalo lokuthi mhlambe nakhona vele sibuyise a comprehensive report around that mhlambe umuntu angathatha isikhathi lesithe setimpunga sitawucela timbunga letihloniphekile ukuthi onke lama very important interventions lethiwa simane silethe leto timpendulo lesetine msoco sihlalo kepha umuntu akayinothe lenzaba lekayibeka ko Madam President I think inkulu kakhulu sihlalo lena yekwekuthi ifunction ye legislature nakuphathelene nekwekuthi ema parastatals noma anything lengale ngake executive nangabe sitawubuya sibe la khathi sonke kubese kuyasicompromise on two levels ngokucala ukuthi lemthetho lekufuneka ukuthi execute ngilala bangale executive iphuma la ndlini kanti kwesibili kuba ngiloko ukuthi nasekufuna beluswe lalaba executako kanti nangabe nje bengelusile sihlalo njengaloku bekusengenkomo sisuke lapho sivumelane nale nkomo ukuthi asihambe siyongena lapha emabeleni sobabili
bese kufuna ukuthi mina lengeluzile ngiyikhiphe lenkomo kanti sivumelene ngale nkomo ukuthi aziyodle emabele. I think lento ye separation yema roles of the agencies la akha government ngoba mhlambe government uya interpret ngathi ngematiko kanti in the main government so nasaphelele nje nginakane judiciary une legislature une executive and nangabe lama roles ehlukene kahle kwenda lokuthi kungabi very difficult noma ke ngiunderstand lokuthi sihlalo nathi sisuke sikubona ukuthi engcenye i legislature nayisonzele yabona ukuthi sikuphi kusho sisakususa lesikususako kumbe kuyasida but at the same time kufuneka kuba na some element of balance kuleto tindzaba letinjalo sihlalo so siyayibonga leyo intervention ngoba vele kungagcine compromise into letinenge otherwise onke concerns nemibuto nema interventions and even suggestions lendiwe timpunga appropriately recorded being recorder every question and if possible the best way I understood lama questions so nenduna substantive kwayona lokuthi awuthunyelelwa ngimi sihlalo so that nasekwendiwe ama responses kubonakala ukuthi ku comprehensive enough otherwise siyabonga timpunga nekwesekela lesicelo bese silethile semaphakelo 26 27 sihlalo ngiyabonga. Siyabonga Honorable Minister. Timbo Hloniphekile kune communication lebuya la kaba school on amendment angathi nduna noma mhlambe aware or mhlambe khona ungafuna kuyikhulumisa so that timbonga nathi nasiphuma la sathi ukuthi sithi pronounce kanjani kune amendment ya ku head 34 lapho khona i-Minister of Finance kususwa i-Sovereign Wealth Fund ya 10 million iswa head 60 na head 35 treasury stores for kuhosta i-Ayaga AAG or something singeta 10 million so angathi ndona nomhlambe bonga sikhulumisa kancane siyabonga. Siyabonga Mdlonishwa Sihlalo nasetimpungeni tonke le ecala ye Sovereign Wealth Fund as part of le lokuthi impunga tonke leti soloti kusho ukuthi asekudiversify lendlela lesebenta ngayo hulumende ke lo ngidawuthi the executive arm now inel plan lekuthi I create I Sovereign Wealth Fund kuye kube ifund lena lothola ukuthi itawulekelela lokuthi nakutholakala ema business partners outside lafuna ukuthi angene na hulumende lapha ekusebenzeni ngoba bosoma business labakhulu kakhulu nangabe sikhuluma ngama projects lamakhulu kakhulu baye bafune ukuthi babe ne partnership na hulumende njenga yona highest body kuleyo jurisdiction manje ke ku createwa ke initiative lenjalo sihlalo kepha ke baye esikhulu ufike wa kuleyo communication lokuthi cha ake seyiyohlala ethala le while sikusasothwa lokuthi itawusebenza njani leyo nto le while they appreciated ukuthi it's important but ake ibe lapho sihlalo bese le hosta bo kunemhlangano lomkhulu okufanele ube khona wabo accountant general ba part of a bigger structure emhlabeni wonke kunemhlangano ke le bawuhosta ngemave ngekwehlukana they are anticipating lokuthi kulomnyaka kufanele live la kangwane kube ngilo le hostako unema benefits lamaningi lo mhlangano ngoba uye ulethe abantu labaningi kule live kuboosteke ema sectors lahlukene of the economy nayo leyo mali leyo kusho ukuthi wefika baye esikhulu wa resolve ukuthi ayifakwe ngoba yayingenile kusa discusswa ke yabuya yawendleleni baye esikhulu wefika wathi asiyibuyiselene so ngiko kunaleyo adjustment lenjalo sihlala yabo. No, siyabonga. Just Minister, le mali ayikhulisa budget, ayinciphisi. It's just a matter of placing it in certain heads. Otherwise the same. Okay. Siyabonga kakhulu, Minister. Timbunga, Madam President.
Thank you, Chair. Siyabonga, Honorable Minister. Mhlambe kumcoka nalokuthi sisathi ukuthi isuswa kuphi because naseseku Committee of Supply will need to know where that 10 million was coming from. Ngiyathi grand total will still be the same, but it would be important to know lawo ma movements, Chair. Thank you. Ngicela manje ukuniketa ndvuna please. Okay, ndvuna ngathi ukubambisa nje. Na ubuka le communication shothi lo head 34 under Ministry of Finance beku budgetelwe i-Sovereign Wealth Fund ya 10 million. So yabese yakhishwa Ministry of Finance yofaka ku head 60 according to the communication. And then kwabese kuthiwa ku head 35 under i-Treasury and Stores for loku hosta lo AAG be need budget yaloko. So i-house kithi nofaka 10 million. So we don't know whether ngilo 10 million lomunye because lowa ka Sovereign Wealth Fund uye ku head 60 yen. But akusashiwo ukuthi lower Treasury and Stores hosting AG simgeta nje la ubuyapi. I think that's what Madam President is asking. So. Ngiyabonga Sihlalo. Akusiko Sihlalo mhlambe umuntu angaleka ngakuveta endlini lo ukuthi akusiko lo sikuswaphweleta imali ukuthi kuthethelwe le beyi designated for the Sovereign Wealth Fund. Yayiswa ku head 60 yasiphize le yabo AG kwathathwa yona leyo yayofakwa ngayo. Akusika kanjalo. Lama adjustments in the budget bekendiwa kuma areas la ahlukene lokukhatha lapha nalapha ugcwalise so it was not inflating the overall budget but bekhathwe tinzaweni letehlukene ichamke lapho le ku hostel omhlangano njengoba indlu yabona ukuthi ubalulekile lo mhlangano sta. Siyabonga Timbunga. Timbunga tiyithola mosi committee ikahle Madam President. Siyabonga, Chair. Ngibukile Sihlalo le communication from the House. Mane ayisho iyawasho lama redistributions. But bekumgcwalo si utokwathi ukuthi okay lapha ke bese kuhamba kanjani mhlambe sesitayisebenta ku Committee of Supply sesibuta indvuna ukuthi what actually happened here. I think sesitayenda kanjalo. Thank you, Chair. No, that is fine. Siyabonga kakhulu Madam President. Yes, ultimately vele tokugcina le but nje it's important ukuthi le committee likhone ukuthi lisebenzele kuloko. Bengitocela ke manje le committee nje lisinje kancane 2 minutes. Sesicedzile Minister sicela ukuthi impendulo ngoba naku nje seniyaphuma nisinikete lingakashoni namuhla. Ngoma kusasa sibuka report siyatablisha Monday Friday exen. Kumele sicela ukuthi nisinikete namuhla because siyathi lokuthi khona lingeke kuphendule kusenetisi. Sitobe sesiyabuya ke kusa Thursday. Siphinde siyanisendela futhi sichazana la. Masitothi siniketeni kusasa ngeke Timbunga tikhone ukubona ukuthi ema questions ato anetisekile ngendiphendulo. Bese ngacela sibambisane kuloko but nane ma challenges ngicela nikhulume na clerk where maybe you feel kuyadila ya ndlela thide. Siyabonga kakhulu Timbunga ngicabanga ukuthi kude lokusele the meeting sicela sto agenda kahle nasesiphume ecommittee bese ngacela minister ukuthi sibonge lo siseni usebenzile siyabonga kakhulu.